Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Patricia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Patricia ti sibubukal anagan ko. Ket kidawak nga awagan naklat-takuman iti Tricia. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas anang ibati kanyak iti saem nga aging gaita ket jak paylaeng malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Pasensya ka lang man no sikamat tanti pangibagbaga kiti sakit ti nakamamarik-rik na Tricia. Awan anyaman na Ivan, maawatan ka. Iso nga okay lang ang kanyak. Nagyaman na ka? No, apay ba't ngamin nga aging gaita kat tsak palang malipatan na diya Mariel. Ivan, Masakit uray tinakam ko. Tumukno sa dilangit ti gurakin ko na. Gapo iti panangisukat na kanyak iti sabali alalaki. Nagsakit, Tricia. ala, gusto day ta na panagin inom mo. Ang mga numasubra ang manen, kat di kan tumanen makastrek iti trabaho, gapo iti hangover. Bayan na kumalay. Kaya't kung amin ipapas ti sakit tinakam ko. Kaya't kukutim ang lipat. Danggayan nakman kit ni Tricia. Ha? Talan. At titibaso. Karga ako na. Oo, basit lang Amangan kit din umabarte ka, kat jak makahawid. Awan parikot iti dayta. Iyawid ka na ano kasapulan. Anya? Cheers. Cheers, Ivan. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Tricia, awisin ka kumarumwarin ton malam. Di mo ibaga ang mapantamanan aginom. Saan? Jakon kayat ti uminom. Ohos? Pudno ti bagbagak Tricia. Namiris ko ngamin. Asyak tumatlaang ti marigatan no kanayon ti panaginom ko iti arak. Ay kat very good nga ron ata nasapsapa ka anak ka amiris, Ivan. Una, rumwartahin ton malam ha? Ngam saanan nga iti bar ti papananta. Sa dino kay nga ron? Ilibre ka man iti may sakarag iti nginginaan na restaurant iti syudad. Ay kat pakaragsakak unay pudno day ta nga ibagbagam, Ivan. Katuan mat, sa anak nga agang angaw, Tricia. Ilibre ka talaga. Okay. Nobyom ka din ni Ivan, Tricia? Ni, apay mat anak ko nam ti ka Starlin. Wala, tamasansan mati irurwaryo. Ken sabali ti closeness yo, friend. Anya? Sika talaga, friend. Ipakat mo man ang tiki naman nagpaliyo mo ako, nak. Ay, syempre, Kat, saan ka nagbidot? Saan ka di? Nagbidot ka, friend. Saan kami pa nga agnobyo, anya? Saan pa'y ko nam, friend? Dukas na nga rod, addan to posibilidad na ada kayon to. Anya? Gusto ka di, friend? Amok nga agayat ka kini Ivan, Tricia. Tangiwat mo, friend. Di mo unay pigsaan.
Amangan no ada makangagkan ka kat anya pa iti panunutan da. Ah? Bay, ama, panunutan dalatan no anya ti kayat da panunutan, friend. Aklo nag-crush ko ni Ivan. Ngam syempre, jak ba't ipatlaw kan kwa na dayta Amangan no ko na nga easy to get no bilang laang. Di mat ka break dala ang kini Mariel. Wan, indam abulan ng tinapalabas manipod nag-break na. Kat upat abulan matan nga aram kanya. Ay, kat di mon paluspusan, friend. Aklo na mon. Di kan agpakipot. Tamangan no makabirok pa iti sa bali. Apang ibaw ingan na iti panagayat na kan ka. Kanayon na kami tasukunan ken itulod na dyan nga Ivan anak ka. Apay agar-aram ka dikan ka. Kinapudno na tatang. Nobyo ko ni Ivan. Kastaya. Wan tatang, kat plano minti agkalay sa. Kat sapay ko mataw manugot kayo. No siyak lamay sa awan parikot iti dayta anak ko. Pakaragsa kakit diya tapno may simpamot ng tibiyag mo. Si kalangan ti awan asawa na kada kayo nga agkakabsat. Wan nga rod tatang. Alakit, no talaga sigurado kayo iti dayta panggad ng yaw. Ibagam nga rod ka ni Ivan ta dumanon dan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo mo ti may papaniti panagkalay sayaw. Wan tatang, kat agyaman ak unay. Nagsagana kayo nanan. Dumanon tayo ni Timabiit. Ay, katwa na, anak ko. Kanayon kami mutkat anak kasagana kin ni tatang mo. Ba nagapagyamanak unay nanan. Imbaglangan tanda kayo tintad ti Diyos sa dadakkel ko. Tanusan lang, jaklamon. Pagyabanan mi mahet, gaputa si katiintid na nga anak mi, Ivan. Malaksid anataer, nasingpet, kan nagagat ka pa yanak ko. Una yun tayo parang idayo yung kanyak nanang. Ay, kat syempre mo't iso adimon ibay-bayag ti panangasawa manak ko. Iti kasta, maadaan kami mo't adagos iti apo ko. Wen ka din nanang, umadanin. Basit lang nga nagundaway ti Orion. Agkalay sa kami ka ni Tricia. Congrats, friend. Manulangan nga aldaw ti palabsan. Agkalay sa kayon kini Ivan. Naan-anay kanton kas Mrs. Martinez. Wan friend, kat agyaman ak unay kan ka Ngamin, manipod inrugi mi tinagplano may papan iti panagkalay sami. Kanayon ti kadnam iti sibay ko. Siyempre, that's what friends are for. Thank you talaga, Arlene. Aywan gayam, simangpat ka din dagiti souvenirs? One, don't worry, okay? Di mon pakadanagan dagita. Siya kunti makaamo amang isagana kadagita abanag. Di mon istresan ti bagim, friend. Tirumbang itaken ka kat naka-beauty rest. Okay? Okay, friend. Apay nga itakalaang Ivan. Rabiin na. Masensya kan Tricia. Naimasan mi ngamin tinagistorya karagiti katrabaho ak. Tsaka magtan napuputan ti oras. Rabi kaya man. Nabartag ka? Kwa, Salmat. Lakay numaklabasit. Nangan ka din? Saan ka mapisin? Nabsuga kiti pulutan. Kahit kunti maturog. Ag-shower ka pa nga upo na Iti kasta, presko ti bagim amaturog. Ayun man nagpaiso. Oh, at iti tuwalya.
Adto'y matipagsukatam. Umuna akon iti silid ta. Makaturturog ak ngaminan. O, sige. Sumarunuak mo't lang nga dagos kalpasan ti pa nag-shower ko. Aywan gayam, imawag ni nanang itay. Apay ka no? Kidkid daw na ti panagawid ta iji balay. Kasangay ngamin ita ni tatang. Kat yaw awis na nga ijay tanto namang rabii. Katwan dagasan naktungaroda ni Diyo opisina kalpasan ti trabaho. Wana, O sige nga rod, urayan kanton Diyo opisina inton malam. Kumusta ngay mo ti panagdenayo kin ni Ivan kas agasawa, balasang ko. Kaasi ti Diyos nanang, nasaya at mat. Adamat dagiti gundaway nga dasan mi apag kinaawatan. Ang maurnos mi matlaang nga dagos. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta balasang ko. Wan nanang, napanagnagakatalaga na singpat ni Ivan. Iso nga awanan dawatag pay. Ay talaga na singpet ni Ivan, balasang ko. Isu ti kasi singpetan kadakwad ang agkakabsat. Wan nga rod nanang, dayta ti kanayon na nga ipanakkel kanya. Ay kat agawaan nyo at agaramid. Iti kasta, makita kan maaw-awir mi pay mo dagiti agbalin nga apo kumikada kayo kin ni Ivan. Ay wan ananang, dumteng tulat na dayta gundaway. Wen, ngamdiyo ka din ibay-bayag. Tani, bumakot kan lumakay kamin kin ni tatangyo. Saan kamin ton ang makaaw-awir no kwa? May anyo nanang, ibagak to ka ni Ivan dayta. Oh, ada ka di parikot mo, Ivan? apay mat nadamag mo ti kasta, Tricia. Kasano, masansan matan ti panagawid mo akasta. No ada parikot mo, ibagam. Iti kasta, pagsaritaan ta na sayaat. Saan ka akasta kanayon ka ngagbartag? Awan parikot. Awan. Diyak lang min mapagkid ang tiyawis na katrabahwak. Isang mapaspasubuak na ko. Sigurado ka? Uwan ko naklang arutin. Danag mo na ya. Isa ka naman kiti pagsukatak na agdegosak man. Tani, nagdagang ti panawan. Malay, ingka nga rod agdigusan. Ikabil ko itirabaw ti kama ti pagsukatam. Kalpasan na, sumarunukan tumat ni Jay kusina, tay sagana kunti pang rabyanta. Day jaya ni Ivan. Simrek iti banyo. Kita agman ti cellphone na. Sabali ngamin kati agparparik na kanyak. Kita agdag iti messages iti messenger na. Puro matdag iti katrabahuan na dagitoy. Awan nga ti makita ka sabali ka chat na. Ay, nasubrak sa manan tinagpanunod. Tinasaya at isublikon. Ada nag-message. Ay sus, na-open ko matan. Sino da ito eh? Babae mati profile picture na. Adamat na palpalabas akong voda. Basag man. Inkasar ko ni Tricia. Gapo iti sakit tinakam ko kan ka. No nalakalaang ko mga isinak ti asawak. Tasikan ti asawaag. Uray, anya ti aramidak. Talaga, ajak mapilit ti bagik amangayat ka ni Tricia. Ngamin, aging ita. Sikapay laang ti pitik to'y pusok. Mariela. Anya ti kayat asawan na ito ay. Basta agti siya ti babae. Agpahalatan anak ki asawa. Ngam mabalin tamatlat ti agsarak iti sigud a pagsinsinarakan ta.
Amumatan. May salaang at text. Chat, wano awag mo. I'm on my way. Adumat kat tinagsina nga agasawa. Gaputasan daan naragsak. Diyos ko, anya tirumbang aramidag. Isuro na ko apo. Nasaya at matasimang patkan, Ivan. Apay ka de. Kaslay nururay na ka. Talaga ngay nururay ka. Gaputada kayat ko pagsaritaan ta. Ha? Tiamok, kabailak nga ilimad ti amin. Nga masaan gayam. Nay. Anya ti kayat mo asawan, Tricia? Linoktak ti cellphone mo idinaminsan nga aldaw. Anya? Pasensya kan. No nakibiyangak ti cellphone mo. Madingamin at talaga ti agparparik na idi kanyak. Isu akinitak ti inbox mo. Kat saan ang nagbindot. Tricia. Nabasak ti konvoyo ka ni Mariel. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Awan umasping ti kinasakit na. Apay nga na nakibiyangam ti cellphone ko. Saan narumbang nga nakibiyangam da dyan? Tapno agtultuloy mati pa ng luklukom kanya. Kasta ka di, ha, Ivan? Tricia. Ita, kayat ko amangagan amis mo ken ka. Katsapay ko matapod no lang ti bagam, Ivan. Ha? Ay, ayatam ka di pailaang ni Mariel. Saan mo't nga itikasta? Wan kan saan lang ti kayat ko sungbat mo, Ivan. Ay, ayatam ka di pay ni Mariel. Sumungbat ka. When? Ivan. Diyak kumakayat nga ibagang. Ngam, pilitan nakmat ngamin. Pasensya kan. Ngam, inaramid kumat amin na kabaalak ang mga yatkin ka. Ngam, talaga ni Mariel lata ti pitik to'y pusok. Sorry, Tricia. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Ang orelo kasta, saan na akayat asawan nga agsinatan? Diyak mat kayat na madadaal ti binukal ko a pamilya. Agdan na talata, tagasawa takat nga ron. Ikarek, pagserbyan kalatakas asawak, Tricia. Tricia, rabiin, huston day pa naging inom mo. Napartak ka. Bye-bye, anak ko malaang Arlene. Kaya't ko di makalipat. Kaya't ko nga iliw-liwag ti sakit tinakam amarikrik na. Tricia, Nagsakit. Nagsakit, friend. maawatan ka, friend. Ang di mo kumamot papasan ti baging. Si kamot lang ang tiagbalin ang nakakaasi iti kastangar aramidam. Anya ti rumbang aramidag, friend. Sinaap ka din ni Ivan. Diyak mo, friend. Angam no siyak lang ang amay sa. Rumbang nalaang matkat asinaamon day ta lalaki. Saan mo a-deserve ti kastangar aramidan na kan ka? Arlene. Pudno asikating kalay sana. Ngam saan matgayam asikat ay ayatan na. Imbes kumaasursurwan na ka nga ayatan. Saan mat tamakisinsin narakit din iti ex na. Day tagarod tinakal aparikot ko ita. Friend. Aging gaasaan ama putad ti komunikasyon da. Agbalin kalatapan na kibutas iti matang ni Ivan. Talaga na sakit ngam isumat ti mangriing kan ka iti kinapudno. Agpanunot ka kumaan na imbang, friend. Tatang. Ala, gusto na ita pa nagsangit mo anak ka.
Maawatak tiriknam. Ang masapol ngagbalin ka anatibker. Anya ti rumbang aramidag, tatang. Ang damat punto ni Arlene Agayimaw. Ang maanyangay nga ron kat adaditan. Saan mo basta-basta ti makisina? Nangruna kat nagkalaysa kayo mutan ka ni Ivan. Tatang. Tirumpay nga ramida mita kat ipakita kan iparik na mita asawam nga ay ayaten kan ipatpatag mo lata. Itilikodan ti naramid na kan ka. Patsay ka masursuro na kan tumadla nga ayaten anak ko. Tatang. Tinapatag saan nakamot asininaan. Si Kalata ti pinili na nga oray ko na ani Mariel pailaang ti ayaten na. Mamati ak amalipatan ng tumot laang ni Mariel. Basta pakitaam laang itinasaya at ti asawam. Tatang. Amok anarigat anak ko. Ang nasken alumaban ka. Taloy pakitam analupoy ka. Katawaan nakalaang layta a Mariel. Sana rin mangagpaabak ka. Ipakita mi ti asawam saan ang nagbidot iti panangikalay sanakin ka anak ko. Aglalaok nga emosyon ti marikriknak ita, Miss F. Jack ammo ti aramidag. Panagriknak kat aging ga ita luklukwan nakpailaang ni Ivan. Angam sa anak ang makariklamo. Ngamin, kaslawan mat karbangak nga agimon nga oray agasawa kamin. Gapo ta sa anak mat nga rod nga ay ayatan. Ngam oray no kasta, mangnam na maaklat ta ang masursuro naktumatlaang nga ayatan ni Ivan. Tauray inaklon na ani Mariel pailaang tay ayatan na nasaya at latamot ti ipakpakita na kanyak. Naasikaso, nasingpat ken narespeto kanyak kas asawa na. Banag arumbang nalaang met apagyamanak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Tricia. Ken ka pagayam, Tricia. Saan tayo matkitding agpapada iti kapanunutan? Angam no syakla nga maysa, nulakit di tanasaya at mati ipakpakita ni Ivan ken ka, panagkunak katrumbang nalaang mat nga ipakita, ken ipariknam ken kuana ti aglaplapusanan a panagayat ken panangipatag mo ken kuana. Patsyak adumtang tutel daw a maamiris na, ti kinasayaat mo a babae, kat maakseptar na nga adagayam asawa na amang ipatpatag ken kuana. Kasarita manan ni Ivan kat ibagam, ano talaga adi na kayat a madadaal ti binukal na a pamilya, liklikan nan ti makisinarak iti ex na. Alakastan pagayam Tricia, kat pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.